Agaseke k'amakuru mu Karere gapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Guverinoma ya Kongo Kinshasa ku itegeko rya Perezida Tshisekedi yafashe icyemezo gikarishye cyo kuruninga mu mihanda y'umurwa mukuru Kinshasa mu guhangana n'umubyigano w'imodoka. Kuva mu rukera rwo kuwa mbere umujyi wa Kinshasa wuzuye abasirikare bitwaje intwaro zoroheje n'iziremereye bazunguruka impande zose. Ubutegetsi bwa Kongo buvuga ko ari icyemezo cyafashwe mu rwego rwo guhangana n'ubuvundo no gushyira ku murongo w'ibinyabiziga mu murwa mukuru w'iki gihugu. Bagaragaza ko abasirikare bazakorana n'abapolisi bamaze igihe mu bikorwa byo guhashya abarenga ku mategeko y'umuhanda muri Kinshasa. Iki ni igikorwa cyateje impagarara n'icyo muri uyu mujyi. Bamwe batangiye gukeka ko inzego z'abazikanze ikintu runaka. Hari abagaragaza ko ibyakozwe birenze ikibazo cy'umutekano mu muhanda kuko ubwinshi bw'abasirikare n'imodoka zabo ubwabyo byateje umuvundo mu mihanda ya Kinshasa. Dismas Kitenge, perezida w'ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu, yavuze ko kohereza abasirikare mu mihanda n'ibyakozwe na leta nabyo ngo biteye impungenge. Yabwiye Radio Kapi ko abasirikare ubwo bashobora guteza akajagari mu mihanda, rimwe na rimwe bakarasa barenze ku mategeko y'umuhanda. Ati ngo zishobora gushyiraho uburyo bwo gukurikiza amategeko, ariko hagomba kwitonderwa ikoreshwa ry'ububasha mu buryo butari bwo. Perezida wa Kongo Felix Tshisekedi Chilombo aherutse gutangaza ko umuvundo w'imodoka muri Kinshasa uhagarika imikorere y'umurwa mukuru, bityo ko ari ngombwa kohereza ingabo gushyira ibintu mu buryo. Abaturage bavuze ko kubaka imihanda mishya, gusana iyangiritse, guca ruswa mu nzu y'igipolisi, guhana abasirikare n'abanyacyubahiro banyura muri Sansinike ari byo byonyine byagabanya umuvundo muri uyu mujyi urangwamo ibinyabiziga byinshi harimo n'ibipfira mu nzira. Naho ku cyumweru igisirikare cya Kongo Kinshasa kirasha ibinduriro bya FC23 ku misozi ya Meti muri grupu Mwakisimba muri teritwari ya Warikare ni muri Kivu Amajyaruguru. Ayo makuru yanemejwe na M23 yavuze ko igitero cyasenye burundu ikiraro cya Meti. Amakuru y'ikinyamakuru Acteurs cyatangaje yavuze ko drone yanyuze mu kirere cyo muri kara gace agana mu masaha y'ine za mu gitondo mbere yo kumva ibisasu bya bombe. Amakuru yavuze ko bahitanywe n'ibitero by'indege kugeza ubu bataramenyekana ariko ibintu bikomeje kuba muri biriya bice. Amakuru aturuka muri ako karere avuga ko mu gihe kirenga ibyumweru bibiri abashinzwe umutekano mu mpinga bakomeje gutangaza ko inyeshyamba za M23 ziri kongera ingabo n'ibikoresho mu gace gakikije Meti hagamijwe kugaba igitero ku mujyi w'ingenzi. Umuyobozi wa M23 Bertrand Bisimwa anyuze kuri X yavuze ati kuri iki cyumweru mu gitondo indege n'imbura za rutura z'ijoro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa zibasiye kandi zisenya ikiraro cya Meti. Yongeye ko gusenya muri icyo kiraro bibangamira cyane urujya n'uruza rw'abantu n'ibicuruzwa muri teritwari ya Warikare. Naho ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwohereje intumwa 9 muri Leta Zunze za Amerika kugira ngo ziganire n'abanyamerika ku bufatanye impande zombi zishobora kugirana cyane cyane ku bijyanye n'urwego rw'umutekano. Muhereje Washington Hema General Patrick Sasa nzita n'izindi nzobere mu gisirikare mu rwego rw'ubutasi. Radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI isobanura ko bazamara iminsi 10 Amerika igaragaza ko hashingiye ku masezerano y'u Rwanda rwasinye na Kongo tariki ya 27 Kamena umwaka ishaka kwifatanya n'ibihugu mu mishinga izabifasha guteza imbere ubukungu bwabyo nubwo akarere k'ibiyaga bigari mu rusange. Intumwa za Kongo ziri Washington zigaragaza ko igihugu cyazo gishaka ubufatanye bwarenga imishinga iteza imbere ubukungu. Abanyamerika bagashyira imbaraga mu komeza urwego rw'umutekano rw'abanyekongo. Muri iki gihe Amerika ni inshuti ikomeye ya Kuwait na Arabia Saudite. Ubufatanye bw'ibihugu bwarenze ibijyanye n'ubukungu bugera mu kubaka ubushobozi bw'inzego z'umutekano no kugira ngo hatazagira urohererwa no kuvogera ubusugire bwabyo. Kuri Kuwait Amerika yagize uruhare rukomeye mu kubohora iki gihugu muri 1991 ubwo ubutaka bwacyo bwagenzurwa na Iraq. Ubu byifatanya mu gisirikare, ubucuruzi, ishoramari n'abikorwa byo kurwanya iterabwoba. Intumwa ya Kongo yatangaje ko igihugu cyabo gishaka gukorana na Amerika nk'uko ikorana na Kuwait ndetse na Arabia Saudite mu rwego rw'igisirikare n'ubukungu. Leta ya Kongo ishimangira ko uzemera Amerika gutwara mu y'agaciro yifashe gukomeza kubaka ubushobozi bw'urwego rw'umutekano rwayo, bityo ko nayo ikwiye gufasha abanyekongo kugira ubushobozi bwo kurinda umutekano wabo ariko bidasabye gusimbura igisirikare cyabo. Icyo leta ya Kongo yifuza nk'uko izi ntumwa zikomeje kubivuga nuko Amerika yagira uruhare mu kuvugurura igisirikare cy'abanyekongo ikagira ibikoresho n'ubwirinzi bugezweho. Reka mve Kinshasa njye muri Lubero. Umusirikare wo mu ngabo z'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo arasimbuka bari muri Lubero Centre yica abagenzi babiri b'abakomanda hagana mu masaha 7 z'ijoro kuwa gatanu. Byabereye muri teritwari ya Lubero aho ari muri Kivu Amajyaruguru. Amakuru aturuka mu nzego zitandukanye zabavuga ko makuba yatewe n'impaka zishingiye ku bagore zaje gufata intera zirenga igaruriro. Imirambo y'abicwa yajyana muri morgue mu bitaro bikuru bya Lubero. Avugana n'ikinyamakuru Actualité CD, Lieutenant Colonel Kiyowa Mitera ari umuyobozi w'ingabo muri ako gace yemeje ibyabaye. Yavuze ko Russia yahise afatwa n'abagenzi b'abasirikare hanyuma ajyanwa mu biro by'ubushinjacyaha bwa gisirikare bya Lubero kugira ngo hakorwe iperereza. Ibyabaye byongera kurerekana rw'amakosa akomeje gukorwa n'abasirikare ba Kongo kuva mu ntangiriro za Nzeri. Tariki 8 Nzeri umusirikare yarashe umugore we Ekanyatsi. Nyuma y'iminsi 2 ku itariki 10 Nzeri undi musirikare yishe umusivili hafi y'umudugudu wa Rima warere nko mu birometero 6 uvuye nje ya Panda uri muri teritwari ya Lubero n'ubundi. Hanyuma inyeshyamba z'abazirendo z'uwishe General Buyuki zarwanye na Fardc muri Lubutu Centre. Umuyobozi wa teritwari ya Lubutu Munana Maniyema yatangaje ko umuntu umwe yapfuye undi arakomereka ku ruhande rwa Fardc kandi umwe yakomeretse ku ruhande rw'abazirendo ndetse n'usivili umwe nawe arakomereka. Kugeza mu ijoro ryo kuwa gatandatu abaturage ba Lubutu Centre bakomeje kwifungirana mu ngo zabo bivuga ko abazirendo bari bagambiriye gusabura amaduka bacakirana na Fardc. Imirwano yatumye yapfa umuntu umwe ku ruhande rwa Fardc. Umugore umwe yarashwe arakomereka nk'uko ikinyamakuru Acteurs CD cyabyanditse nk'uko umuyobozi wa Lubutu
abitangaza mu nyeshyamba za Wazalendo zanashe amasasu menshi mu kirere ubwo zavaga muri Punia aho zishe abandi basirikare babiri ba Fardc Yumbi ku wa gatanu tariki 26 z'ukwezi kwa 9. Amakuru agera kuri urwo rubuga ava muri Yumbi yavuze ko Wazalendo bitwaje intwaro z'abasirikare ba Fardc bahunze muri Yumbi. Irubuto itsinda rya Wazalendo ntabwo ari ubwa mbere rihungabanya umutekano, bamaze gutega inshuro nyinshi bashinzwe kurinda pariki muri Mayiko bagatwara intwaro zabo. Ku wa gatandatu saa 2 z'ijoro Kisangani imirwano yongeye kubura muri Punia aho bivuga ko Wazalendo bagabaga ibitero kuri Fardc. Imirwano yaje kuri ikindi yabaye mu cyumweru gishize nayo yaguyemo abantu batatu bari mu musirikare n'abasivili babiri mu guhangana kwabaye hagati ya Fardc n'umutwe wa Wazalendo Runyuki muri teritwari ya Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Nararanganije amazi ibinyamakuru byandikirwa muri Uganda. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Maniswa Minisitiri wa Uganda Madame Robine Nabanje yakuri inzira ku muri Abanya-Uganda bakiye ko uyu amatora hazabaho impinduka mu gihugu. Ababwira ko naizaba bazitegereje bameze nk'abategereje ubwato ku kibuga cy'indege. Muri Uganda barategura amatora ya perezida umwaka utaha aho batavuga n'umutegetsi bakeka ko bazatora usimbura perezida Museveni. Ikinyamakuru Daily Monitor cyasubiye amagambo ya Robine Nabanje Minisitiri w'Intebe avuga ati ndikumva batavuga n'umutegetsi bitera amajiki ku mwaka utaha hazabaho impinduka mu mitegekere y'igihugu, ariko reka kuri kuryana nta mpinduka zizaba mu matora bararukwa n'ubusa. Madame Nabanje yavuze ko impamvu nta mpinduka abagande bakwiye kwitega ari uko banganye na perezida Museveni nta mbaraga bafite ngo bose ntawujuje ibyatuma umutegetsi mukuru w'igihugu cya Uganda. Minisitiri w'Intebe Nabanje yavuze ko Abanya-Uganda bakwiye gutora perezida Museveni kuko uturere twaryamye ku barwanya ubutegetsi twasigaye inyuma ngo nta kintu batumariye. Kuva mu 1996 amatora muri Uganda barwanya Museveni bagerageje kumukura ku butegetsi ariko byaranze. Umwaka utaha nabwo biravuga ko ntacyo bazamutwara. Hanyuma ariko kandi umukandida ku mwanya wa perezida w'amatora ya Uganda Bwana Mubarake Munyagwa yarikokereje ku mbuga nkoranyambaga no mu bitangazamakuru ubwo avuga ko natorwa akaba perezida wa Uganda azacura ururimi rw'igiswahili kuko ntacyo rumaze. Uyu mugabo yavuze ko mu Rwanda, mu Burundi, Kongo Kinshasa na za Kongo Brazzaville abaturage babo bavuga igifaransa nawe natorwa azayishyira kwibera akirukana igiswahili mu gihugu. Ururimi rw'igiswahili rufatwa nk'ururimi ruhuje ibihugu bya EAC na Uganda ibere umunyamuryango. Ni nabyo byatumye mwumva ko Bwana Mubarake Munyagwa nubwo yabarize cyane ashobora kuba atarajijutse kuko ngo ashobora kuzana igifaransa kikabanyikana n'igiswahili nkuko gisanzwe kibanye neza n'icyongereza mu gihugu. Naho umunyamakuru David Mwesigo ya Galaxy TV muri Uganda ari mu mazabira nyuma y'aho mu cyumweru gishize agejeje kuri perezida Museveni ikibazo cy'ibitero bititayeho mu karere ka Mukono na Kayunga. Itariki ya 23 Nzeri perezida Museveni yahaye abanyamakuru umwanya wo kubaza ibibazo nyuma yo kwemezwa bidasubirwaho nk'umukandida uhagarariye ishyaka NRM mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe umwaka utaha mu kwa mbere. Mwesigo yabwiye perezida Museveni ko ibikorwa remezo by'ibitero bikuru bya Mukono, ibya Kayunga n'ikigo nderabuzima cya Namuganga bishaje nta bikoresho by'ubuvuzi bihagije bifite kandi ko n'abakozi babyo ari bake. Uyu munyamakuru yamenyeje perezida Museveni ko ibi bitaro usanga ababyeyi batwite babyarira hasi kuri sima bakorezwa mu rugo imburagihe kugira ngo bimukire abandi barwaye. Perezida Museveni uyu munsi yasabye Minisitiri w'Intebe Robine Nabanje gukurikirana iki kibazo byihuse akanagishakira igisubizo. Nyuma y'iminsi ibiri umunyamakuru agarije icyo kibazo Nabanje yasuye ibitaro bya Mukono atungurwa no gusanga abarwayi bo n'ababyeyi batwite baryamye hasi kuri sima. Nabanje ati ibyo nabonye hano birashengura umutima, ibi bitaro birakora nk'ikigo nderabuzima gito kandi byakabaye bikorera akarere kose ntibikwiriye. Nyuma yaho Nabanje yasuye ibitaro bya Kayunga n'ikigo nderabuzima cya Muganga ya gatatu asanga ibikorwa remezo n'abarwayi bifite isuku, ariko bivuga ko mbere y'uko hagera abahakorera bari bategujwe bashyira ibintu byose ku murongo. Nabanje yanzuye ko umunyamakuru Mwesigo yasuye ibitaro bya Mukono bitameze neza ntegere ku bya Kayunga n'ikigo nderabuzima cya Muganga ya gatatu, asaba polisi kumuta muri yombi atagomba kuza akabisobanura. Ntiyagerageje kuza hano, yagarukiye muri Mukono agomba gusaba perezida imbabazi akazisaba abaturage ba Kayunga nanjye ubwanjye, niko Nabanje avuga. Mwesigo yatangaje ko yumvise ijwi rya Nabanje asaba polisi kumuta muri yombi afite ubwoba ko ashobora gufungwa. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikire muri Kenya abanyamakuru bakuzaje ba muri no barandika. Maniswa polisi ya Kenya yavuze ko yataye muri yombi abantu barenga 20 babecwa akazi mu Burusiya nyuma bari kujya gucuruzwa bakajya kurwana intambara muri Karere. Polisi ya Kenya yavuze ko abantu babasanze mu nzu babaga barimo inyuma y'umujyi wa Nairobi babasangana ibyangombwa by'inzira n'amahoro bemerera akazi mu Burusiya, ariko mu by'ukuri barogiye kujyana mu kurwana ku ruhande rw'Uburusiya mu ntambara ruhangayemo na Ukraine. Muri iki gihe abanyakenya benshi bari kugaragara mu bucuruzi bw'abantu babecwa akazi bakisanga mu bikorwa bibi. Hari uwahoze asiganwa ku maguru muri Kenya wafatiwe ku rugamba muri Karere avuga ko yabecwa akazi akisanga yarejwe ku rugamba n'Abarusiya. Abo banyakenya biganje mu rubyiruko babecwa akazi ariko bakanimbwa amafaranga babwira ko baboneye akazi bagashiduka bagiye gucuruzwa. Abo 22 bafatiwe ahitwa Athi River aho bari mu nzira yerekezwa mu Burusiya mu kazi, ariko ubundi ko ari kujya ku rugamba muri Karere. Abo banyakenya makuru bavuga ko babanje kwizezwa ko bazahabwa akazi keza mu mujyi wa Moscow, ariko babanza gucibwa $500
Amerika bavuga ko ari gutereta akazi. Leta ya Kenya yavuze ko igikurikirana amakuru avuga ko abaturage bayo benshi baba bafungiwe nk'imbohe z'intambara muri Karere baragiye ari abantu bashaka akazi muri Rusiya bakorezwa kurwana. Ku rundi ruhande intumwa nkuru ya leta ya Kenya yahawe iminsi 14 kuba yatanze igisubizo ku kirego cya Dr. Kiza Besigye umunya-Uganda wareze leta ya Kenya ko yashimutiwe muri icyo gihugu akorezwa muri Uganda. Mu rubanza urwego rwasabye ko rwahabwa iminsi 21 kuba rwatanze igisubizo ku kirego cya Besigye, ariko bunganira impirimbanyi ya politiki ya Uganda bavuze ko kuva mu kwezi kwa karindwi abantu bafite umwanya wo gusubiza barabyanga. Marita Karua umunyakenya wunganira Besigye yavuze ko leta ya Kenya ikwiye gushyira mu gaciro uko abanya-Uganda bunganira mugenzi wabo baba baje byihutirwa, kandi anamenyesha ko ikibazo cya Besigye ari nyamukamupaka ko inzego za Uganda zamushimutiye muri Kenya. Impaka mu rukiko zarangira urukiko rwemeje ko nta mpamvu y'iminsi 21 rutegeka leta ya Kenya gusubiza mu minsi 14. Muri Afurika Namibia yavuze ko yohereje indege za kajugujugu hamwe n'abasirikare b'urwo mu magana kujya guhangana n'inkongi y'umuriro yangije 1/3 cya parike y'igihugu Etosha, rimwe mu zisurwa na mukerarugendo benshi muri Afurika y'Amajyepfo, irimo n'inkura zizwi nka Black Rhino ziri mu byago byinshi cyane byo gushiraho ku isi. Minisiteri y'Ibidukikije ya Namibia yemeza ko umuriro watangiye kuwa mbere w'icyumweru gishize, abantu batwikira amakara hanze y'imbibi za parike. Nyuma y'icyumweru umuriro utangiye wageze no muri iyo parike ndetse wishe impongo nibura 9, ndetse usenyeho inyamaswa ziba unatwika ubwatsi bwazo mu turere twa Umusati na Oshana duhana imbibi na Ngora. Depite Kandi Rodri kutavuga n'ubutegetsi aherutse kunenga leta ya Namibia kunanirwa kuzimya uwo muriro, avuga ko leta yagakwiye kuba yariteguye neza ndetse ashishikariza leta kongera ingamba z'igihe kirekire zo guhangana n'inkongi. Minisitiri w'intebe wa Namibia Tijunga Erijangurare yatangaje ku rubuga nkoranyambaga rwa X ko mu nama yihutirwa yabaye kuwa gatandatu yemeje kohereza abandi basirikare 500 bo gufasha abazimya inkongi. Abapolisi n'abakorerabushake bari aho hantu harimo gushya. Parike y'igihugu ya Etosha iri ku buso bwa kilometero kare 22,935, ni imwe muri parike nini cyane muri Afurika. Ubuso bwabo bujya kungana hafi n'ubw'u Rwanda cyangwa se ubw'u Burundi. Leta ya Namibia ivuga ko ba mukerarugendo bagera ku 200 basura iyo parike buri mwaka. Ibamo amoko 118 y'inyamaswa z'inyamabere ndetse igendwamo n'inyoni amagana zigenda zimuka mu migero runaka. Inzobere zivuga ko imiriro y'agasozi ibaho mu buryo busanzwe ahantu h'ibigunda byumagaye, ndetse zemeza ko rimwe na rimwe inkongi ari igice cy'ingenzi cyo gutuma urusobe rw'ibinyabuzima rukomeza kuba mu buzima bwiza, ko cy'ingenzi ari uko izo nkongi zikurikiranirwa hafi. Mu mahanga mabwire ko polisi yavuze ko abantu hibura bane bishwe n'abandi 8 barakomereka nyuma y'uko umugabo witwaje imbunda atwaye imodoka akayinjira mu rusengero rwo muri leta ya Michigan muri Amerika akarasa akanatwika iyo nyubako. Abategetsi bavuze ko icyo gitero ku rusengero rwa Church of Jesus Christ of Latter-day Saints rwo mu mujyi wa Grand Black ruri mu ntera kilometero 100 mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'umujyi wa Detroit. Cyabaye mu masengesho yo ku cyumweru yaritabiriwe n'abantu barirwa muri magana. Ukekwaho kugaba icyo gitero yatangaje ko yitwa Thomas Jacob Sanford imyaka 40 w'Ibarton muri Michigan. Nyuma yaho yishwe na polisi araho imodoka zagenewe guhagarara kuri urwo rusengero. Abatetsi barimo gukora iperereza kuri ibi byabaye bafata nk'igikorwa cy'urugomo rugambiriye abantu runaka, ariko bavuze ko impamvu y'icyo gitero itaramenyekana. Mu kiganiro n'abanyamakuru ku cyumweru William Murenyi, umukuru wa polisi mu mujyi wa Grand Black, yavuze ko 2 bapfuye bazize ibikomere batewe n'amasasu. Nyuma yaho yavuze ko abandi bantu 2 basanzwe bapfuye ndetse ko abandi bamwe baburi irengero nubwo atavuze umubare wabo. Yavuze ko kugeza ku cyumweru nijoro ibintu byari bikirimo gukirwa ku murongo muri urwo rusengero rwangijwe cyane n'umuriro. Uwo mukuru wa polisi mu mujyi yavuze ko abantu amagana bari bitabira amasengesho yagana saa 4:25 z'amanywa ku isaha yabo ubwo uwo mugabo witwaje imbunda yatwaraga imodoka akayinjiza muri iyo nyubako. Yavuze ko agabiye icyo gitero yahise atangira kurashisha imbunda imeze nk'ubwoko bw'imbunda njyarugamba zorohereye, arasa amasasu menshi ku bantu bari mu rusengero. Yavuze ko polisi yahise itabara ikagera aho byabereye, yongeraho ko polisi barasenye n'uwo muntu nyirizina baca intege ukekwa baramwica. Sanford yishwe saa 4:33 nyuma y'iminota 8 kurasa gutangiye. Umukuru wa polisi yavuze ati turacyarimo kugereza kumenya neza igihe n'ahantu umuriro waturutse n'ukuntu watangiye. Abatetsi bavuze ko ukekwa kugaba icyo gitero yakoresheje ikintu gituma umuriro ukwirakwira, bishoboka ko ari lisansi mu kongeza uwo muriro. Renyo wa mukuru wa polisi mu mujyi wa Grand Black yanashimye ubutwari bwo bari bagiye gusengera muri urwo rusengero. Yavuze ko bahisha abana mu rusengero ubwo ibyo byabaga. Abakora iperereza barimo gusaka inzu y'ukekwa no gusuzuma amakuru yo kuri telefone igendanwa ye mu gihe barimo gushaka kumenya icyamuteye kugaba icyo gitero. Ikinyamakuru CBS muri Amerika cyavuze ko inyandiko zigaragaza ko Sanford yahoze ari umusirikare wa Amerika mu mutwe wa Marine w'abarwana mu mazi no ku butaka. Perezida wa Amerika Donald Trump yavuze ko yamenyeshejwe iby'iryo rasa, ndetse yemeje ko urwego rw'ubugenzacyaha bwa Amerika FBI ruzayobora iryo perereza. Trump yanditse ku rubuga nkoranyambaga rwa Truth Social ko byabaye ari ikindi gitero kigambiriye abakirisitu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Polisi mu mujyi wa Grand Black yavuze ko abaperezida na FBI boherejwe gufasha muri iryo perereza.